Salibonani izihlobo ezithandekayo, sithanda ukubonga uThixo ovumileyo ukubana sihlangane kulona leli viki sitatitsha njalo okunye ngoJesu. Kuleli viki sikusifundo sesitshiyagalolunye. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo, ngiza kunxusa izihlobo zami ukuthi balibingelele balamukele labo baziveze ukuthi bangobani. Siyalamukela njalo balaleli ababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu ukuhlanganiswa esifundweni njalo esiyakhuluma khona lo nkulunkulu ekhuluma lathi ngelizwi lakhe okhulumayo umfundisi Mila Dube. Salibonani izihlobo, themba lonke liyaphila. Ngiyakukholwa sizabusiseka kulesi sifundo lapho uNkulunkulu ekhuluma lathi. Mina igama lami ngumfundisi uVizet Ncube. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu okhulumayo uNozinhle Ndlovu uMrs Mpofu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje siza kuthatha leli thuba ukubana sibe lomthandazo. Kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinika lona ukubana sihlale ezinyaweni zakho. Siza kufunda izwi lakho, sicela ubukhona bukaMoya Ingcwele ukubana sichasisele ebese sincedisa futhi ukuthi lona leli qiniso siphile ngalo. Sokuphelelisiwe konke, sicela ukuba khona ekhaya singabasindisiweyo. Sikhuleka sithembele egameni kaJesu Kristu. Amen. Amen. Sithanda ukubonga uThixo ngaleli viki njalo ngesifundo sona lesi esisifundisa ngesimilo sikaNkulunkulu okungumthetho wakhe. Isihloko sethu sithi sona ukuphila umthetho. Sizake sikhulume kabanzi ngendaba yomthetho ukuthi umthetho uyini, kanti umthetho ukuze uphile umele uphile ngayiphi indlela. Kumbe nxa sisasungula lapha sihloko zami sike sichaze indaba yomthetho, kuyini esikuzwisisayo ngomthetho. Umthetho nxa sikhangele isifundo seviki ephelileyo sindlalile ukuthi kuyisimilo sikaNkulunkulu. Right. So nxa singena kulesi sifundo seviki leyo umthetho ngathi mina yiwo osenqabelayo losithungamelayo. Uyavimba ukungaphumi kwethu kundlela kaThixo ubusuthungamela ukuhamba kwethu siya kuThixo. Kuyisimilo sikaNkulunkulu esiphakathi kwethu esilawula ukuhamba lokuphila kwethu singabantwana bathi emhlabeni esiphila kuwo. So nxa ngikuzwa kahle mfundisi Dube ukuthi umthetho yiwo olawulayo indlela esiphila ngayo. Kunjalo. Isizwe lesizwe siyawudinga umthetho. Akula sizwe esiphila kungela mthetho. Kumbe imuli, kumbe isigaba, i-community, umthetho uyadingakala nxa ngikuzwa kahle. Yes. Mandlo. Umthetho wona wenza ukuthi kuphileke. Njalo. Ngoba umuntu konke akwenzayo ulawulwa yiwo. Lanxa umunye sephambukile, yiwo futhi osincedisayo. Kakhulu. uJehova ukhipha uIsrayeli umfundisi Ncube lapha kusemkhiphe eGibhithe. Kuyizigqili lezi. Wahamba labo sebesenkangala ubathembisa ukuthi ngilisa ngaphi ezweni lesithembiso. Lapha simthola eseqala uyeluka isizwe lesi. Sebalungisi sebanikeza umthetho. Indlela yokuphila ukuthi bamele baziphathe ngayiphi indlela. Ngazi kuyini okuthola ikakhulu nxa siveza lapha okwenziwa nguJehova kuIsrayeli ebanikeza yona le imithetho. Ngifisa ukuqala ngokukhangela isibonelo sesibuko. Lonke lapha libathathu liyangibona ukuthi ithayitshekile kumbe kayitshekanga. Kodwa mina kangiyiboni. Ngilakho ukuhamba itshekile ngicabanga ukuthi konke ku right. Kodwa ke wena ungikhangela uzangincedisa ukuthi injani itshekile. Pho-ke nxa wena ungekho uzakwenza njani? Ngizakwazi njani? Thatha isibuko, khangela isibuko, nansi isibuko, ayitshekile bese ngiqondisa. So ke uNkulunkulu ngimnanzelela lapha esivezela umthetho wakhe kubantwana bakwaIsrayeli ukuthi bamazi ukuthi ungubani, balwazi uthando lwakhe, bazi okuyinjongo yakhe lenhloso yakhe ukuze bangahlali ithayitshekile. Kakhulu.
so umthetho uyisibuko sizakhangela isibuko lesesibanzi uJehova asilethayo kuIsrael uthi silawule indlela yokuphila kwabo. Sizacela manje usikhangelele indinyana yethu okwaziwa ngekhanda uExodus 20 ivesi 22 lo 23. uJehova wathi kuMose, tshela abantu bako-Israyeli uthi, lizibonele lina ngokwenu ukuthi ngikhulume lani ngisezulwini. Lingenzi onkulunkulu ukuba babe khona kanye nami. Lingazenzeli onkulunkulu besiliva kumbe onkulunkulu begolide. Nansi ivesi kuyini esikutholayo ikakhulu sikhangele indaba leyo yomthetho. Sikhumbule ngalokho sekuyela ukuthi umfundisi Dube ukuthi lokho kwakuveza isimilo sika Jehova. Imithetho yonke ongakhangela embalini amakhosi ayevezwa ngemithetho babeyifakile. Ukuze sithi inkosi le yayilocuku yimithetho ayebifakile ukuthi ulawula njani isizwe sakhe. Ngathiwa kubulawa abantwana bese sibona ukuthi inkosi le inkosi enjani. Ofaka imithetho elungileyo uyahlonipheka la. Kuveza lokho inkosi eyikho khona. So lamhlanje sifuna ukuthi sizwe ku memory text yethu kuvese indinyane okwaziwa ngekhanda le. Kuyini esikutholayo okusivezelani ngoThixo wethu lo esimkhonzayo. Ukwakhuluma lapha maforo wathi uNkulunkulu lapha usethethe uIsrael wamfaka enkangala ulohambo lokuya lapha amela ehlala khona njengesizwe kunjani. Ivesi le iza ngemva kubana sokusuka entabeni kwaba lokuphazima bathola imithetho elithumi. Alright. Lapha senikeza izaluleko zokucaca kabanzi imithetho elithumi. So iquestion lina libonile ukuthi ngikhulume lani njani ngisezulwini. Esezulwini ukhulumile kwaphazima entabeni. Abasina sephinda futhi umthetho awukhuluma kuqala ukuthi ngabe abantu phambi kwami lapha kuExodus. Lapho sesithena kungabi lo uNkulunkulu ongabala uNkulunkulu kanye lami. Right. Lingathatha ulutho into noma yini engathatha indawo abesehlala kanye nabehlaleni athi yabusa uIsrael. Sibona uNkulunkulu ezocaca ukuthi nxa esitika kumelanga kukhonze omunye umuntu utshoni kumbe enye into. Uzathinta igolide athinta osiliva okuyizinto esikuthandayo okungathandayo kaNkulunkulu. So uNkulunkulu uzoveza ukuthi omela khonzwe abuse athungamele nguNkulunkulu yedwa emntwini odale nguNkulunkulu. uNkulunkulu uyaziphawula uthi kungabi labanye oThixo ngaphandle kwakhe. Xa kulolutho uNkulunkulu angafuni ukwabelana labanye ludumo lwakhe. uNkulunkulu nguye yedwa okumele akhonzwe. Ngize ngikhumbule umfundisi uPBM uDube umkonde wayekuthanda lokho ukuthi uJehova kalanyane wabo. uJehova kalanyane wabo. Nxa kulento uNkulunkulu ayifunayo afuna yenzwe kuye ukuthi kakhonzwe alalele alandele kungabi lezinye izithixo. Kungabe kukhona okunye sikutholileyo lapha. Engunanzelela lapha ukuthi uIsrael useGibhithe. Right. EseGibhithe kulezithixo ongeke waziqeda. Zinenge okunye umalisa izithixo lezi. Kunjani. Now zizinengi zinjalo kulento engifisa sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uzafake umfundisi uDube kuvezile laphana isiliva legolide. Ngama minerals athile abeqhakathekiswa kunye okumangalisayo. Kodwa edalwe nguNkulunkulu. So ngibona uNkulunkulu eveza umthetho wakhe ngothando lokuthi hayi kulokunye okuyizinto kini kuqhakathekile okumangalisayo. Kalikwazi ukuthi kuvela kimi. So nxa lingaqhakathekisa umnikazi wakho istandard elizaba kiso sisaba phezulu okunye okumalisa. Yikho lapha futhi ekhangela ukuthi isizwe lesesikhethekeleyo. So ufuna ukuthi bona abantwana bakwaIsrayeli izinga labo nxa bengawugcina umthetho kaNkulunkulu umhlaba wonke uza kubona isibonelo esihle uIsrayeli ubuye ubone uNkulunkulu kaIsrayeli kubani uIsrayeli kakhulu. Okay, mina nginanzelela ukuthi nxa sifunda uverse 22 laphana sithola livesi isandulela ibhuku lesivumelwano elihle liseqa lisiyafika ku chapter 23. Ungafunda chapter Exodus 24 iverse linge lika 4 ukuthi uMoses lezi zinto wazibhala phansi. Sithola lapha uNkulunkulu enabisa imithetho
10 konke lokhu esiza kuthinta phakathi kwesifundo kuyingxenye yomthetho 10 kodwa kunabisiwe kakhulu yeso kunabiswa lapha angithi phela yiyo lana imithetho eyabhalwa nguMose ngesandla sakhe angithi phela enabisa ubeke kahle lapha ake sikhangele lapha kuExodus 21 sizakhangela verse ngu1 usiya ku32 kodwa kwanamhlanje asikwabala wonke siza lowabale ngemakhaya ama verses wonke wona la ukuze sibone ukuthi umlimi uthini sifuna ukukhangela ukuthi uJehova uthini ngokubulala uthini ngezigqili izisebenzi zethu kathulanga uJehova uthini la ngokuhlaselana okulimazana sike sikhangele la ama verse Mandlo Exodus 21 verse 2 Ungathenga isisebenzi sesiHebheru kumele sikusebenzele okweminyaka eyisithupha kodwa eminyakeni wesikhombisa uzamele usikhulule kungelanhlawulo right sike sime khona pha lapha sifundani ngezisebenzi uNkulunkulu kuyini efuna ukukufithizela engqondweni yamaHebheru lakithi esikufundayo ngesixwayiso lesi funa babukela abalaleli ngiqalisele la ngicela umbala uverse 1 kule mcabango omunye ukuze sicace kubalaleli ukuthi kule mthetho 10 lezahlulelo ubani Nansi imithetho eliza kuyethula phambi kwabo ngesilungu kuthiwa ngama ordinances la alright imithetho eyayisahlulela icommunity yakwaIsrayeli ukuphila kwabo njengesizwe kodwa kule mthetho 10 ebamba uluntu lonke le isinabisele ukuthi nxa ke usugcina umthetho yami 10 kulokunye omele kunanzele nxa lihlalisana lapha uyacaca lapha ukuthi umewa nxa inguHebheru angangena ukuthi seyisichanga kumele wazi iminyaka eyisithupha kuphela oyisebenzi omele akhululeke ngoba ubakhumbuza ukuthi lali izichaka lani ngalikhulula fundani ukuthi umuntu uyakhululeka ngoba uNkulunkulu wayefuna ukuveza ukuthi vele ubuchaka sobakhe buvele ngenxa yesono so umHebheru sokumele ukuthi la yathola isikhathi sokukhululeka kuyele endaweni yakibo so ikufitizele ukuthi uNkulunkulu ekugcineni uzasikhulula entweni zonke lezicindezela emhlabeni esiphila kuwo yes asikuba izichaka ingunaphakade okunye ongithokozisayo ngiphuma lemcijo emibili la singananzelela kumaviki amabili adlulileyo sifundile sananzelela ukuthi uNkulunkulu ufundisa ngesabatha lakhe kusukela uIsrayeli ephuma eGibhithe azayefika ngaphi ezweni lesithembiso so ke lapha nxa efundisa futhi kulesifundo esilokwenza lesabatha ukuthi insuku eziyisithupha sebenze kodwa ngosuku lwesikhombisa njani phumula so ke kuphumula bani uExodus 20 ngale abe sesithi ukuthi wena indlu yakho umkakho lo makhelwane wakho lesisebenzi sikabani so lesi sisebenzi kasiphumule lesi kodwa ke futhi okungithathekisa kakhulu la ukuthi lapha akukhulunywanga ngalabo abantu beyizisebenzi kukhulunywa ngezigqili so ke lesigqili sifanele unjani ukuphumula wakhona isibagqilazayo uyazi abantu baze behlaba umkhosi bathi ukusebenzela umzalwane hayi akulula abantu baze bacabanga ukuthi amahede nangcono kakhulu baphathana ngcono ukudlula thina hayi maKristu ake siphendukeni siphathane ngendlela uJehova lo esawubana siphathane ngayo singaqhubeka sikhangele indlela yokuphathana yalabo ababulalanayo abahlaselanayo lapha verse 12 yes wonke umuntu otshaya omunye ambulale laye kumele abulawe okay qhubeka lapha phambili kunjalo nje nxa engakwenzanga ngabomo kodwa uNkulunkulu evumele ukuba kwenzakale kumele abalekele endaweni engizayiqamba right lapha sasinike umzekeliso uletha umpikitsha wonje ukuthi kwesinsikhathi umuntu uyabulawa abulawe ebulewe ngabomu kumbe ihlasele kwenzakala ukuthi kungaba ingozi anti kuyenzakala kazange athule kuyini esikufundayo lapha uthini uJehova ngumlimo lomusa wathandekayo anti emhlabeni esiphila kuwo silemthethwandaba yes eyokuthi umuntu angawona
uyahamba ayekhangelwa ngabehluli ukuthi wenze njani, baze bathi wenze ngabomu yini kumbe kube ingozi engayilindeli, isigwebo sakhona siyachiyana. So umlimi uzoveza lapho ukuthi kafuni ukucindezela kanjani olomlando ukuthi wone ngabomo kabhekane lakho, kodwa oyenze kwaza kungafanelanga kanikise sesithile. So indlela yokuthi isociety iphile kuhle, abantu baphile bethungamelana ngendlela kaThixo. So uzabona ukuthi kuvela umthetho olithumi uthe ungabulali. Lapho sesithi kodwa ungabulala ngabomo lawe ebhekana lokufa. Nxa ungezanga ngabomo jeziswa ukuze kwazakala ukuthi ukuchitha umphefumulo akakufanelanga. Yikuzoveza uNkulunkulu vele kathandi ukuthi abantu babulalane ngoba nguye wadala umuntu, impilo ngeyakhe asoyo omunye umuntu. Kakhulu. Yeah, singaqhubekela phambili. Verse 20. Yes. Uma umuntu angachaya isigqili sakhe sesilisa kumbe sesifazana ngomqwayi, isigqili bese sisifa ngenxa yaleso senzo, kumele ajeziswe. Kodwa kasoze ajeziswe uma isigqili singasila ngemva kwelanga elilodwa kumbe izinsuku ezimbili, ngoba isigqili siyimpahla yakhe. Nansi indaba. Kwinisa ukuthi uJehova lokwathi ukuthi nguJehova lomuso lothando. Wayinakekela lezi gqili. Kule ivesi kuyini esikufundayo? Ngifisa ukuthi sinanzelele ukuthi lanxa ngalesi sikhathi kwakulelungelo lokuthi umuntu abe lesigqili, kasali singesakho. Kunjalo. Isigqili umuntu ophilayo njengawe. So ke awulamandla phezukwaso. So ungasibusa usale ungophezulu kulomthetho oza kukhuza la ukuthi lapha akawufiki. So khonokho engunanzelelayo ukuthi uNkulunkulu uthando lwakhe abantu bakhe bonke kuye baqhakathekile, igazi lika Jesu lanele ukuhlanza wonke umuntu. So ke sonke kasihloniphananeni kungakhathalekile ukuthi ngiyini lamhlanje ngilani. Kakhulu ulethe indaba ikakhulu yezigqili. Khathesi sizilokho zikhona izigqili. Kumbe siqalele kuzisebenzi lazo izigqili zikhona. Simele siphathane njani, singakuqeda njani indlela yokuphathanela ucuku yona le njengamaKristu. Okufike ekhanda lamubuza yilokho. Kulula ukuthi ake ngithi yimi ngilesigqili. Kulula ukucabanga ukuthi ngeke ngaba yisigqili mina kusasa. Kodwa ngingaphatha isigqili ngisazi ukuthi impilo liviri. Kusasa lami ngizafuna ukuphathwa ngendlela lomuntu aphathwe njani ngayo. Kuzakwenza ukuthi sonke isikhathi loba ngikhuluma lomuntu oyisisebenzi, umuntu oyisigqili kumbe umuntu oyisichaka, ngikwazi ukuthi kusasa kungehlela mina. Khona lokho kuyangikhuza khona kodwa ukuthi uThixo uthi yena licabanga ukuthi landali izigqili zolo eGibhithe lingaphatha abantu ngochuku njengalokho yali kwenziwe ngoba abantu ngabakaNkulunkulu. So umlimi lapho uthi yebo kambe kulelungelo kaThesti lingaba lesigqili, kodwa woba lemingcele ukwazi ukuthi ulempilo amela iphile laye umhlonipha. Ngoba nxa ubala iBhayibheli kwabana ku21 phezulu isihloko sina ordinances for the people, iziyalezo zabantu bonke ukuthi liphile lihlalisane njani. So kuqakathekile balele babukeli sikwazi ukuthi ekuphileni kwethu ungaba lesisebenze siholise ngesikhathi imali yeneleyo. Mphathe njengomunye umuntu onjengabanye abantu njengomntanakho, ngoba uNkulunkulu ukhangela ukuthi liphathana njani ngoba lonke lidalwe ngomfaniso kaNkulunkulu. Kakhulu. Yazi Mandlo, ngangizwe ukuthi into awumfundisi. Abantu abaningi bayakhala ngathi maKristu. Baze bafisa ukungasebenzi kalokho sengike ngatsho. Umbuzo ukuthi laba abasincedisayo abasebenzelayo kumbe izigqili zakhona nisebenzisela leli gama. Bayambona yini uJesu? Ngambona abantu bethwala nzima ngathi kambe efakazela laba abakusebenzelayo. Akunzima. Akuvumi. Ngoba vele bayakwazi la indlela obapha abambona uKristu. Ingazi. Mina nginanzelela ukuthi lapho uNkulunkulu ubevele injongo yakhe iyukuthi abantu bakhe behlukane labanye. Ungananzelela maforo esikhala ngakho esigijima ngakho ukuthi abantu kumele bavikeleke. Nga uNkulunkulu besimlandela ngendlela afisa ngayo besingasoze sidinge lamanye ama organization
avikela abantu. Kodwa ngenxa yokuphambuka kwethu entandweni kaNkuluNkulu kuzadinga ukuthi abanye bavikeleke, abantu bananzelele. So thina njengamaKristu kumele sinanzelele ukuthi balaleli lababukeli uNkulunkulu akulanto ophonguvala ubuso nje nxa yenzakele. Ungakhangela lapha abako-Israyeli lapha bavela khona ebugqilini le eGibhithe. uNkulunkulu wayedinga ukuthi abalungisise izimilo zabo zibe njengoNkulunkulu. Kodwa wayengeke akwenze ngemiracle bengesimangaliso. Imithetho leyo ngiyacabanga ukuthi kwezi izikhathi imithetho siyayizonda kodwa iyasincedisa, iyasiqoqa. Nxa kuyikuthi lawo mlaleli kumbe mbukeli kulokunye ongabe kuphambanisile wasujeziswa, akukho ukuthi kukubulale kodwa kukuncedisa ukuthi ube yilokhu uNkulunkulu akhangelele ukuthi ube yikho khona. Kakhulu. Lesikhangele futhi eminye imithetho lapha. Ungakhangela eExodus 22 ivesi ngo16 usiya ku chapter 23 verse ngo9. Kule mithetho eminye engezwayo lapha. Sizadobha emibili emithathu sike siqhubeke ngayo. Qhubeka Mandlo. Exodus 22 verse 16 to 20. Uma indoda ixhwalisa intombi emsulwa engakathenjiswa ilalelayo, kumele ikhuphe amalobolo leyo ntombi ibe ngumkayo. Uma uyise esala kokuphela ukuthi ayendisele, kusamele akhuphe inhlawulo ekhutshelwa amantombazana amsulwa. Lingavumeli umthakathi ukuthi aphile. Wonke umuntu olala lenyamazana kumele abulawe. Loba ngubani onikela kwabanye onkulunkulu ngaphandle kukaJehova kumele abhujiswe. Right. Nasi imithetho esesithintile. Sike sikukhangele la namhlanje. Bona into ezazikhuzwa umlimi, mbona ngani izinto ziphila zakhathesi. Kuyini esikufundayo lapha? uIsrayeli umlimi siyabonga ukuthi wahle wambonisa ukuthi ngenxa yokuthi likhothiswe iGibhithe, right, imikhuba yeGibhithe igcwele kini, sengilisusa ke phakathi kwabo. Lapho selisiya khona ngicela ukukhuza into zeGibhithe lezi, lingahambi lazo lezi ngoba zikhona ngalo. Into azikhuluma lapha ukuthi umuntu alale lenyamazana sokuvame kakhulu khonoko. So umlimi ngale umthetho leshumi kufinqiwe lapho sekunabisa ukuthi ngithi into lezi ziyadiliza isimilo sami. So uNkulunkulu akutsho balelo babukele ukuthi nxa ekhuluma kanje akukhuza izolo singathi ngokaIsrayeli, nxa kuphila kade uyakhuza uNkulunkulu ukuthi umthakathi kafunakali ngenye indlela ukuloya vele kungenziwa ngoba umlimi uthi angaphili phakathi kwenu, phakathi kwabantu ngenxa ukuthi ususa impilo nguJehova. Nxa ususa impilo uxhopha uNkulunkulu. So lapha sibona uNkulunkulu ekhuza ukuthi kakube nokuhlalisana kuhle lokuhloniphana. Inhlobo yezono zonke zeGibhithe maziphume ebantwini abathi bakhonza uNkulunkulu. Kakhulu labafana laba baphonga ukuhamba belala bevuka ndawo zonke kathulanga uJehova. Kulesijeziso sakho. Ngifikela umcabanga ukuthi mina ngikhula obaba nabakhula bengu13 bonke basukelwa khona bakwakha endaweni enye bonke bengu13. So wathi nxa abafana bangakhula kungathi sefuna ukuyathatha basibuthanise. Bathi lapha kodube ovela kamithise suhluthatha ngoba thina sifuna ukuphamaza iBhayibheli. Xa ungafuna ukuthatha ungabethisi. Hey, manje sizukulwane silaso namhlanje. So ngani igame. Mfundisi mina nginanzela into ezimbili. Yekela ngiqale ngenyamazana. UGenesis 1 very clear ukuthi uNkulunkulu usidale ngomfanekiso wakhe. Wasiphefumulela umphefumulo wakhe phila. Silengxenye kaNkulunkulu. uNkulunkulu wasesithi kasibuse kukho konke okudaliweyo. Size sibuse lana lenyamazana. So nxa umuntu esuka aye enyamazaneni, yekela ngiqamba ndithi inyamazana ehle kakhulu, inja kumbe idonki, ayehlangana layo. Uthini ngoThixo yena engumfanekiso kaThixo? So ngicabanga ukuthi khonokho sekwandile
kuqalisa siqala ukukubona besisethuka uzwe umila inkomo la kodwa kuyizinto lokhu yikho sekugcwele ku social media lokunye okunjalo sesikujwayele sekulula ukuthi lo mKristu athi ke nguzami iBhayibheli ngesilungu ithi it's an abomination yabona so ke uNkulunkulu akasoze athule ngento enjengayona leyo okwesibili nxa ijaha liza landa intombi emsulwa liyedlala layo lichithe ubuntombi bayo uthi lwana umntwana ivalue yakhe idignity yakhe izabonwa ngubani izabuya iqhakathekiswe ngubani edlale lapha lalapha mina ngicabanga ukuthi vumelani sikhuze abantu abatsha kunjalo nxa ufisa ukuthi thatha iBhayibheli iyakuvumela thatha nxa kungani kuyakuchisa utsho njalo uPaul uthi hayi nxa kungani kuyakuhlupha thatha sibili ngoba futhi ungananzelela nxa ungamthathanga uyabuganga futhi ungathutsha untulo uyethuka umangala uthe kuthele kodwa ke nxa ubuthethe la nxa umuntu engaqoqoda mana sisakhuleka konoko kuqhakathekile ukuthi sikwazi ukuthi umtchado ungcwele kulentokozo emangalisa so imithetho le engunanzelela amaforo ukuthi kasingayinanzeleli njengama restrictions kodwa sinanzeleleni njengemithetho ezosincedisa ukuphila impilo yentokozo lempilo engcwele kakhulu sesikhangele eminye imithetho ku23 laphana uverse ngo10 usiya ku19 verse 10 yeah Okweminyaka eyisithupha lizalima amasimu enu livune amabele kodwa kuza kuthi ngomnyaka wesikhombisa liyekele amasimu enu alaluke engalinywanga ngakho abayanga phakathi kwenu baza kuzuza ukudla kuwo uthi lezi nyamazana zeganga zidle okuseleyo lizakwenza njalo okufananayo ngezivini zenu kanye lezihlahla zenu zama-oliva uzakwenza imisebenzi yakho okwezinsuku eziyisithupha kodwa ngosuku lwesikhombisa ungasebenzi ukuze inkabi yakho lobabhemi wakho kuphumule kuthi isigqili esazalelwa endlini yakho kanye lowezizweni baphumule qaphelisani lenze konke engilitshela khona lingamemezi abanye onkulunkulu bebengeziwa ezindlebeni zenu yikupho kunye esikufundayo lapha okubili okuthathu kunengi le ndaba zamasabatha nxa usiyafika kuverse ngo19 laphana kuyini esikutholayo isihlobo zakho isabatha liyaphindwa nguThixo la kakhulu ukuthi liphawula abantu bakaNkulunkulu kuvele impilo ekhulunywe uqala siyixoxa eyokuhlobonga eyokungazazi ukuthi silomahluko umuntu lenyamazana ibangela ukukhohlwa umnikazi wesabatha ngoba isabatha lingagcinwa kuhle likukhombela kumdali nxa ukhangele kumdali umdali uyakutshela impilo yokuphila so lapho umlimi uthena wabanikazi ukuthi lizahlanyela emhlabathini iminyaka eyisikhombisa livune kodwa iminyaka eyisithupha iminyaka eyisikhombisa ngokuphumula umhlabathi la uphumule hayi bazalwane nxa uThixo esithi umhlabathi uyaphunyuzwa kunganganani umuntu ukuthi aphumule njengokutsho kaNkulunkulu lapho esibona khona iqiniso likamlimi ukuthi kalisoze ligqibeleke balela wabukeli silomlando ukugcina isabatha ngoba kuthiwa lo mhlabathi kumele uphumule ube lesabatha lawo wayekukhuluma kwa-Israyeli esenzelani ukuthi bakwazi ukuthi odale umuntu ngubani lodala umhlaba lokufitizela ukuqhakatheka kwesabatha ukuthi likhomba liveza uNkulunkulu so sibona umlimi evuselela ukukhonzwa kwakhe ngabantu lokuba uNkulunkulu kwakhe ukuthi nguye ongcwele olesabatha elingcwele mina ngifuna ukunika insilela ukuthi balela wabukeli akulidingi isabatha nxa ungaligcina uligcine ngoba lapha uIsrayeli izolo lo mhlabathi wayethiwa uphumuze kithi kuitsho ukuzika ukudlula umhlabathi kakhulu kulandelwa futhi lokho engikutholayo yikuthi akula muntu wayengalamba
abayanga babenakekela anti yabona hathesi sigeca konke uthatha insimu yonke akusali lutho kodwa uNkulunkulu wayefundisile ukuthi hayi nxa lilimile lichiye labayanga baswela abafelokazi bathole kukhona okunye sikutholayo mina ngicabanga ukuthi ake sikhangele lokho ngifisa into le singayifundi kuphela asiphileni futhi siyibone mfundisi ngifisa silethe isibonelo ungathatha insuku ezimbili kumbe ezintathu kumbe ezine ungalalanga luqalise luyephutsha ungalalanga luqalise luyephutsha ungalalanga luphutshe kunengi okonakalayo imudi yakho yatshintsha ingqondo zakho kazithathi uyadinwa ungenzi lutho siyakubona yini so ke ukuphumula khona kukhana uNkulunkulu usiphile ukuphumula kwansuku njani zonke okusincedisa ukunanzelela ukuphumula kwesabatha full day so ke ngingakabali ukuthi lenzani spiritual kokwakomoya isabatha kodwa lenzani futhi enyameni isabatha liyasiphumuza sibe lethuba lokukhohlwa lezinhlupheko zethu kwesinye isikhathi na ngiyacabanga ngibona ukuthi kwesinye isikhathi okunye okuletha ukufa kakhulu yikungaphumuli ngesabatha mina yakukholwa khona ukuthi nxa besingaphumula ngokutsho kwelizwi likaNkulunkulu insuku zokuphila bezizakwanda lokuphumelela kwethu bekuzakwanda ngoba silamandla okusebenza insuku ezisithupha kakhulu asike sikhanyele le indaba ukuthi icebo lika Jehova ebasusa eGibhithe icebo lakhe kahle wayethi baza kunqoba ngayiphi indlela sizakhangela uExodus 23 verse 20 usiya ku 33 singadobha esiwakhanyelayo lapha namandla siza kufunda ku verse 27 lo 28 yes ngizathumela udlakela lwami phambi kwenu njalo ngiphakamise zonke izizwe elizahlangana lazo ngizakwenza zonke izitha zenu zifulathele zilibalekele ngizathumela olonyovu phambi kwenu ukuze basuse amaHivi amaKhenani kanye lamaHithi endleleni yenu ndlela bani uJehova yazi laba bantu kuthiwa bathethwe eGibhithe eTube beyizigqili isigqili senelisa ukulwa ungezwa ibutho elalise eJericho izizwe ezitshiyeneyo ezazikhona ngale izizwe ezazihlomile kodwa kuthiwa liza kuyanqoba ngale owayebanqobela ngubani kuyini esikufundayo uthini kanti uJehova la umusa lothando kaNkulunkulu luyavezwa lapha okwakuqala ngaye embuzweni wakho ukuthi uNkulunkulu wayelomusa la ngezizwe lezi ababelizilanda wazinika iminyaka kunjani uAbraham watshela ukuthi ngo400 years abantu bakho baza kukhululeka so izwe zanika iminyaka engu400 zokuthi ziphile zimuze uNkulunkulu ufuna ziphenduke kungehlula ziyafika kumngcele ngifuna siqalisa balaleli babukele sikwazi ukuthi ukubiza kwami lothando kulomngcele kunjani kathesi nxa usazwile izwi unembeze echaya ngumuso uthi isikhathi sesekhona phenduka so lapha kuthi umlimi uthena ngilisusa eGibhithe nje lingesabe kasoze lilwe ngoba lilazikhali alikwazi okungale kalila masotsha aqeqetshiweyo kunjani okwakuqala uthi ngizathumela ukwesaba ezizweni elizilandayo ziza kwethuka zingezwa ngani elikwenzileyo kungani yini kuna kuyimi okwesibili ngizathuma ulonyovu ayecenta indlela lingene liyabona umlimi uyisimanga ukuthi uyasebenzisa isibungu ukuvulela indlela ukuthi ehlala kuhle sikhuluma ngoNkulunkulu othena ungamkhonza umamukele uyasebenza loba yini ukuvikela wena lokugcina so umlimi wayezazilela yena impi yedwa achithe izizwe zisuke bafike sokungasela umuntu kulilungeke lethu nxa sikuKristu ungesabi ukuthi ngingaphenduka ngizakudlala benjalo ukudla lokho ngingathi kusenza ngesabatha ngizathola wena kholwa ukuthi xocenta indlela uzafica sokuvulekile indlela esikhona yokuphila mfundisi kulamandla uyakwazi ukuthi into oyikhulumayo iyangithinta ingibisela ukunqoba kokuqala kwabo enkangala uyakwazi ukuthi nyange ngicabanga ngingedwa nyangibala indaba le but ngicabanga ngingedwa bese lwandle olubomvu bavele balensuku eziningi besukile lapha sebesukile eGibhithe
isiqubu sabo nesenyawo, right, kodwa isiqubu sebutheli zondileyo samahaji. Ngiyabona yini? So ke khathesi sokufanele ngabe bayaqhubeka, but khathesi sokungqungqu akusahambeki, ukuthi la nxa bengahamba le pace yabe emfitshane kayisekho, sebemile. uNkulunkulu before uNkulunkulu akhulume, hamba linanzelela, uzabona ukuthi uMoses wathi yena lingesabi ubukhulu bayo, lingesabi uNkulunkulu uzalilwela. Kodwa ke uNkulunkulu wayengakakhulumi lo Moses, ngayikhangela kahle waba yikukholwa. yes, nangu uNkulunkulu esenza isimanga, indaba lesike safunda ngayo kusifunda esidlulileyo. Ngale kuJehoshaphat liyakhumbula futhi ukuthi wathi ukuthi impi kayisiyo yena, impi ngabani ngaJehova. So mina ngicabanga ukuthi babukeli labalaleli kunkambo yokukholwa kulezinye izehlakalo ongazidinga uswele ukuthi wenzeni. Vele impi ongene kiyo awuziqalelanga, futhi awusoze uzilwele, awusoze uyinqobe wedwa, izanqotshwa uNkulunkulu. So uNkulunkulu kasisize njengamakholwa ukuthi simlale ezwini lakhe. hey, indaba le yathathekisa kakhulu. Umlimi nguyosilwelayo Kakhulu. Asimethembeni. Bahle bathuthumela, ngiyakhumbula uRahabi uhlathi uthi sizwile okwenzakeleyo elwandle lobomvu, sahle inhliziyo zethu zahle zancibilika. You know, bathi befika vele uJehova wayeselawula. Umfundisi uDube seyithintile indaba leyo yokunikezwa umusa, ukuthi uJehova uyasinakekela, uyathanda. You know, wena nxa kade ungathiwa Mandlo uye bhidliza abantu abaphambanisela uNkulunkulu bengawonelanga wena futhi, thina vele siyagamula vele umusa asilawo, but lapha sithola uNkulunkulu olomusa. Kesi okunye kade kumele uIsrael ngabe kumncedisile yikuthi abekwazi ukuthi babona insika lezi, alright, lihamba libathungamela ebusuku lemini. So umlimi sithi zathumela ingilosi phambi kwenu, wayevele uNkulunkulu eseluthenza zathumela uJesu, nguye uJesu wayevele hamba phambi, nguye wayesiyaqenta izizwe. So bathandekayo thina sile umusa osegcekeni isiphambano. Singe Christmas mhla ka-25 December, wonke umuntu lodakiweyo uthi namhla ikhisimusi sikhuluma ukuthi silomkhululi ocenta indlela yokukholwa phambi kwethu. Singasuki kuThixo, singesabi imimoya, ungesabi indlala, ungesabi izihlobo ezithi ungachiya ukuphenduka. Nxa usuzwa uNkulunkulu ekhuluma lawe, hamba usiya kuKristu, indlela icentwe isiphambano. kakhulu manje. Mina benginanzelela ukuthi umusa wona lo akaNkulunkulu ulomkhawulo. Kunjani? Kumele siuhloniphe. Okungangokuthi kumele senze okufaneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Ungakhangela amaforo laphana ukungakholwa njalo futhi lokuphambuka entandweni kaNkulunkulu kwenza ukuthi kwezinye izikhathi sehlelwe yibuhlungu empilweni. Cabanga ukuthi ngaye izimpi zona lezo uzilwele wedwa. Right. Amandla yabo athethe ngaphi? Empilweni balalela ababukeli, ngiyabona kulezinye izimpi esizilwayo ezingasizo zethu ukuthi ngabe sichiyela uNkulunkulu simethembe ngaye impilo zethu zingcono kulalokho ezikho khona khathesi. So uthi lapha singaphindisela. Angithi vele. Kunjani? Ake sikhangele indaba yokuphindisela. uMateyu 5 ivesi ngo38 usiya ku48. Imvelo yethu vele ukuthi ngiphindisele. Mina nginjani? Angenziwa njalo. Kulama vesi sizawathatha lapha uJesu uyasho ukuthi lizwile kuthiwa ilihlo ngikhayilela uvesi ngo38 usiya 40 indaba yokuphindisela la. Verse 38. Selezwa ukuthi kwathiwa ilihlo ngelihlo njalo izinyo ngezinyo. Kodwa mina ngiyalitshela ngithi lingamenzelani lo muntu omubi nxa omunye engakuchaya esihlathini sokunene mphendulele lesinye njalo. Njalo uma omunye efuna ukukumangalela ukuze akuthathele isigqoko sakho, myekele athethe lejazi lakho njalo. Omunye ekubamba ngamandla ukuthi uhambe ikhilomitha elilodwa, hamba laye abe mabili. Muphe lo ocelayo kuwe njalo ungamfulatheli lo ofuna ukweboleka kuwe. Right. Indaba yelihlo, ilihlo leyi. Sifunda uJesu uthini? Sifundisa ubuthutha yini lapha? Kanti ucela ikhilomitha elilodwa sohamba amabili.
Angithi okhulumayo nguJesu. uJesu lo nguye wayekhona kunika umthetho. Nguye wanika uMose lemithetho nale leso sikhathi. So uJesu uthena izolo belinikiwe ukuthi okhuphe ilihlo la uyakhutshwa ilihlo. Isizathu umlimi wayefuna ukwenqabela ukuganga kwaIsrayeli. Kodwa yena onguJesu onguye umniki wempilo uthi ngithi mina umuntu omubi miyekele wena ukhangele kuThixo umenzele umusa ngoba kuvele ozajezisa lozabuyisela okubi ebubini obenziwe nguThixo esithi wenzele umuntu nami lo wa. So umlimi ufuna uzoveza lapho ukuthi indaba yokuphindisela kasoyo umuntu. Ngoba umuntu kalalungelo lokuthi angalungisisa umunye umuntu alunge. Olungisa umuntu nguJesu wamfele eCalvary. So uJesu uzosivezela ukuthi hayi mina ngikwami ngavuma la ngichaya ngoNkulunkulu. Ngaliyekela ngathi babaxolele. So ngangikufundisa ukuthi isiKristu kuyaxolelwana. Kodwa ekucineni ukhona umvuzo bazakwala ukuphenduka uJesu endlala indaba yokuphenduka egcekeni ebantwini bonke. Kakhulu. Indaba yokulungisiswa emhlabeni ongela kulunga. Hey. Kuyini okunye sikutholayo lapha? Isifundo lesi uJesu lethi balance. Umthetho wakhe umthetho wakhe. Kawutshintshi. Yes. Kanti ke at the same time uyaveza umnakano wokubuyisana. Kunjani? Usungikhubile mfowethu. Kulokunye ngilelungelo lokuthi ngikwenze kuwe. Okungakulimaza ukuthi uvume ukuthi sibili wonile. But at the same time ngilelungelo elinjalo sithi kangiveza uthando ngaleso sikhathi. Ungananzelela abaFarisi lapha lababhali base bekhande imithetho efika 600 la to a point ukuthi la uJesu babeze bamsole ngemithetho ekhandwe ngobani yibo bakhohle ukuthi umnikazi womthetho ngubani. So mina ngifisa ukuthi nxa sikhangela sona lesi sifundo sinanzelela ukuthi kulomuntu oniweyo lo muntu onileyo angitsho singathi thina the offender and the victim angitsho. So ke kulesikhathi lapho mina engiwela kulolu hlangothi la kwesinye isikhathi futhi engiwela kulolu uhlangothi kakuthi umthetho ozakusetshenziswa nxa ngikulolu hlangothi ungikhululela nxa sengikolunye uhlangothi. So nxa ngizakwenza isinqumo ngomuntu ongikhubileyo kangikwazi ukuthi lami kusasa ngingaba ku position efananayo bese ngifisa lami ukuthi nginjani ngiphathwe ngendlela lebe ngingafisa ukuthi ngiphathwe ngayo. Manje kakhulu lokho. Khona ngihle ngicabange khathesi maforo siphila kulana leli lizwe. Uyezwa ukuthi usuthethe umthetho wawufaka ezandleni zakho. Wena kunguwoniweyo ugcine usubotshwa. So kulobungozi ekutheni siziphindiselele thina sodwa. Ungananzelela babekhona abahluleli abahlalele zona lezi zinto ukuthi bakhangele ukuthi ingozi benjani kungahlawulwa njani. Thina singathatha umsebenzi wokuthi sibe yithi abahlulelayo kuyawonakala izinto. Khangela kathesi kulumhlaba uyabotshwa suthethe umthetho wawufaka ezandleni zakho. Kakhulu. So umcabango lo ukuthi kuzafika usuku lokulungisiswa usinceda njani ekwamukeleni izehlakalo ezisehlayo kwesinye isikhathi singaphathwanga kuhle. uJesu ngibuyela kuJesu elenge emthini laphana wayengani besambethela wayengani vele usephelelwe amacebo akhe onke sefike ekugcineni. But uJesu wayekwazi ukulandela ukuthi vele ngizokufa ngibe ngivuke. So wayekwazi engikwenzayo akuphelele ekulengeni lapha lokuthukweni lokukhafulela ngamathi kuyaphela senginqobile. Thina ke uJesu lo nxa esitshela lokhu esifundisa lokhu sikukhangele silethemba la kusasa. Ngingoniwa ngingona kumele ngisukume ithi inkosi yami ngicela ukuthethelwa ngilungisise ngoba kusasa kulethemba ozaphindisela kaphindisele emuntwini kuphela la kuSathane umsunguli walokho kwenzakalayo. So ukonana kwethu ukubulalana kwethu ukutshontshelana kwethu konke lokhu thina singaya kuKristu kuzaphindiselwa kuSathane onguye wakusungulayo. So sinikwa ithemba lokuthi ikusasa ilempindiselo kulo wakusungulayo thina simene kuKristu onguye sinika impilo yothando lwakhe. Kakhulu. Nalawe vele ukuphindisela sekwenele asikho kwethu vele. Uyakunanzelele yini ukuthi izikhathi eziningi
umuntu oba lukhuni ekwahlulele nomunye umuntu ungakukhangela ubuyele emuva uzathola ukuthi yena wawela kukho khona lokho kakhulu yena yena ngokwakhe ewele kikho ukuthi hawo khathi ke wena ubukubona ukuthi into lokho kwakubuhlungu njani kuwe kodwa usufuna ukukunjani ukuphindisela kunguwe owanjani owakwadlula kulomo mina ngiyakhuthaza kithi sonke babukeli labalaleli ukuthi umthetho asingawufaka ezandleni zethu ukuphindisela ngokukaNkulunkulu njalo engikufundileyo general empilweni ukuthi ukuxolela kulamandla ngoba ungahlala umuntu ulokhophe laye uthi la nxa ubuthabila ngapho ukuvela nje phambili la suqubuka usunjani usilimala kodwa abantu ababuyiseneyo kaningi uthando lwabo ngemva kokubuyisana ludlula uthando lwabo bengakakhubani so ke ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi asikufundeni ukuthi ukungaphindiseli lokuxolela kulamandla kolwami mina uhlangothi singakakhangeli lo esimtshengisa lokho kakhulu sike singene endabeni le yokuphindisela uRoma ngo-12 ivesi ngo-19 akathulanga uJesu endabeni yona le verse 19 yes lingaphindiseli bangane bami kodwa lichiyele ulaka lukaNkulunkulu ithuba ngoba kulotshiwe ukuthi ukuphindisela ngokwami ngizaphindisela kutsho inkosi wayekhotha lapha uDeuteronomy ngo-32 ngo-35 kunjani ikhuluma amazwi afana nayo ukuthi ukuphindisela ngokwenkosi lina lingaphindiseli yikho kade likutsho bafundisi bami silokho sifithizela umthetho lo sifundani kumavesi wona le budlelwano bani obulamavesi kuyini esikufundayo ngendaba yona le sifithizela indaba yokungaphindiseli manje le ndaba ezimnandi wena yayinguze umuntu nxa ulalele kuhle uJesu nxa ekhuluma lapha athandekayo uthi ukuphindisela ngokwami uNkulunkulu osho njalo yes ngeindlela uthi ngiyakwazi ukuthi lizawoniwa lizonde kodwa yazini ukuthi oniweyo yimi ngoba engakudalayo wena ulomfanekiso wami wena so umuntu one wena one mina ngilokho ngimfakela isikhupha okwatsho amandebele ngigcinile akwenzayo so kusinika ilungelo lentokozo yokukhonza ukuthi hayi okwenziwa kimi konke nguSathane engasebenzisa umuntu angaza mathupha kodwa kusasa ukuphindisela kukhona ngoba olobayo uthena uNkulunkulu wayekhangela ukuthi kube le justice eyenziwa khonapho but wasedinga amajaji labe justice bayakwenze kodwa labekwenze bephansi kwamthetho kaNkulunkulu so umuntu ungathatha umthetho ufake esikhwameni sakho ungazwe umuntu atshonje ungambamba awalungele ukumbulala lo kumlimaza yikumthwala umsemthethweni kumapholiseni ngale umthetho ube yiwo ofika ufaka isigwebo so umlimi wayefuna ukuthi sihloniphane sazi ukuthi lanxa ewonile ulokho ngumfaniso kaNkulunkulu kukhona okumngeneleyo okumele umlimi amncedise la yakulahle sigcine sonke sisindiswa ngoba sonke siyizoni phambi kwenkosi thina isono siyasithanda sizonde isono okay right mina ngicabange emaforo laphana uPaul ukhuluma indaba ethathekisayo ehambelana lesifundo sethu 2 Timothy 4 ivesi ingeka 14 laphana nxa ekhuluma ngoAlexandra umkhandi wensimbi uthi wenzokubi kakhulu kimi kodwa inkosi izaphindisela kuye lokho akwenzileyo yebo ubuhlungu singabe sibutholile kodwa kuyadinga lokufa bobumina ukuthi waqinisa ubuhlungu bona lobo ayebenzwe ngoAlexander wayezazithathela abesesenza yena abona kufanele kodwa wakuchiya kuNkulunkulu kuyadinga ukuthi ubumina bufe ukuze uNkulunkulu ayenelise ukuthi asilungisise cabanga ukuthi lithuba elihle esiliphiwayo ukuthi sihlanganyele kucharacter kaNkulunkulu ukuthi sibe njengaye vele yikho kumele sibe yikho khona kakhulu thinta indaba eqhathekile indaba yobumina uself yikho kusikhathazayo yikho kwenza vele ngifuna ukuthi anyenzwa njani mfundiswa mina ngifisa ngithintwa izibonelo ezimbili yes nxa uNkulunkulu lapha uJesu esithi yena ukuphindisela ngokama ngithi right
ake ngibuze sibili isono asikaze sibe khona akula vocabulary yesono siqalise ezulwini oyakwenza right khona phela ngiyakukhangela nansi asikho futhi wena njengoba usazi lekusasa uyakwazi ingozi yaso ukuthi ngasekela lapha siyakwenza kodwa usekele usekele usathana enze konke umathanda uqede khona ungambulala ezulwini umvumelayo abuye emhlabeni umvumele futhi abe leminyaka etshakala umnika ithuba elokuthi aphenduke liyakuzwa yini so iminyaka yonke wena usuthethelele umuntu iminyaka emingaki all right ama hours amangaki right ngisibone soqala esesibili uAdam usedlile isihlahla liyabona uAdam abaleke ngiphoma ku picture lombono uAdam nangu yana uNkulunkulu ngemuva kuyaxotshanwa ayikho ukuthi uxotshanela ukuthi konkona uyachaya uyamqaga umdala ukuthi lapho uyakhona uyakho intufa uyakhatshana amqage so amfake la athi sudlile ekwazi ukuthi udlila you know eqeda khonapho okundithabisa kakhulu ukuthi wela suswe uAdam eEden uNkulunkulu abesefaka amakhilo aphinda aprotect umuntu ogangileyo lo ukuthi angayekudla isihlahla sokuphila angasidla aphile impilo yakhe yonke esonweni asivume nini bavukeli labalaleli asivume nini ukuphindisela kuve ngokaNkulunkulu ngoba thina sikukwanisi hayi kakhulu hayi thina sikukwanisi indaba ekhulumayo luthando lukaThixo enjalo elokuphindisela akufaka eceleni athi ngenxa yothando engilalo uphindisela mana la ngiqale ngimnike isikhathi umntana nami ngimncenge sifunda lapho ukuthi umlimi ufuna nxa sesingabantu abakhe sikhulekele umoya wothando lokubekezela lokwazi omunye umuntu ungumfaniso kaNkulunkulu ngoba lami ngaba lapha khona kungumusa ukuthi ngibe sekukholweni engikukholweni so ngingawonile asincedisa nini ukukholwa kwathi yikho lapha iverse esichiye qala 5 verse 48 Matthew uthi wobani ngcwele njengoThixo wena engcwele ngesikhiwa be perfect phelela nini so ukuphelela kwethu kuphela yikumukela uKristu aphile kithi bese singaba ngcwele siphilisane kuhle lo mlimi uzaphila phakathi kwethu kakhulu uNkulunkulu ngakhayela kuMateyu ngo6 iverse ngo4 lo6 lo Mateyu ngo16 iverse ngo27 lo Luka ngo6 verse ngo23 uTimothy wesibili 4 verse 8 ungasibalela eyodwa yalezo mandlo siqibe ngayo 6 verse 4 lo 6 yes verse 4 and 6 verse 4 ngasukela ku verse 3 verse 3 kodwa nxa lina lisipha abaswelayo isandla senu sokhohlo masingakwazi lokho esikwenzayo esokunene ukuze ukupha kwenu kube sensitha kuzakuthi uyihlo obonayo esensitha alivuze verse 6 verse 6 nxa likhuleka ngenani endlini yenu livale umnyango bese likhuleka kuyihlo ongabonakaliyo kuzakuthi uyihlo obonayo okwenziwa ensitha uzalivuza amen lapha kudilizwa ubumina yonke into siyenza ingabi ngeyokuzibonakalisa right sinikela sifuna ukubonwa sifuna ukubukwa yonke into abantu abayenzayo ubumina akabufi kuyini insuku nensuku esimele sikufunde esingamelanga sikwenze ukuze ubumina bufe nxa siqeba yona le indaba yomthetho nxa sisenze sikwenzayo asikwenzeli ukubukwa lokubonwa right lokudinga okuthile njengokuthi ngikhethwe ebandleni ngiyenza konke ngisenzela uNkulunkulu ngiyahlabelisa ngiyakhuleka ngiyajumayela ngiyanika ngiyenzela ukuthi uNkulunkulu adunyiswe ngoba kuthiwa yena ubona ensithe enhliziyweni ukuthi ngicabangani so esikwenzayo konke balelo babukela sikwenzeni sikwathi uNkulunkulu kakhangele ngikwenzilela ukhangela ukuthi isisusa sokuthi ngiyenze ngesani so konke kusegcikeni kumlima senzeni kuphakamisa udumo enkosini yes indaba ngiyobumina nxa bungafa
kuphile uJesu. Yikho ethi lo ofuna ukunilandela athathe isiphambano sakhe. Isiphambano sithi ukufa abe sengilandela. Sihlobo ezithandekayo, ake nisife kuphile uJesu alawule izenzakalo kuwona lo umhlaba kithi nxa siphilayo. Sigoqa sisithini lindaba mfundisi Ncube? Incwadi kaPhilippians kaPhilippi ngo-5 ngo-2 verse ka-5 usiya ku-8. Kawube kini lo mqondo woKristu Jesu. uNkulunkulu uyazithoba aze ayekufa esiphambanweni, athatha indawo yami lapho kufanele ngife. Kufanele aphindisele, angaphindiseli kuze kufike leso isikhathi. Eqinisweni udumo asilukwanisi ngolomnikazi. Aluye kumnikazi, sehle thina silandele lezi zimiso njengokwesifundo salamhlanje. Umthetho kaNkulunkulu uyimira, uyisibuko, singawulandela asizukulahleka. Kakhulu manje. Siyabonga. Mina nginanzelela ukuthi umnikazi womthetho nguye ongasincedisa ukuthi siuphile wona lo mthetho. uKristu engaphila phakathi kwethu kuzavela izithelo ngendlela esiza kuphila ngayo. Yebo, ubuhlungu balaleli lababukeli singabe siphakathi kwabo obenzwe ngabanye, okunye sangena phakathi kwabo. Kodwa kasiphileni ngesibindi, silesiqiniselo sokuthi ngelinye lamalanga uNkulunkulu uzakwenza khona lokho okufaneleyo. Asilandeleni uJesu. Izihlobo ezithandekayo, kukho konke esikwenzayo, indlela esiphila ngayo, asilandeleni uJesu. Nguye ongazigcinela umthetho wakhe kithi. Mfundisi Dube, ngasigoqela ubusisivalela ngomthandazo. uPaul 1:21 uPhilip uthi nakimi ukuphila nguJesu kufa yinotho. Nxa sengiphila uJesu phakathi kwami, ngiphila umthetho ngoba isimilo sikaThixo. Balela wabukeli, uJesu nxa ephila phakathi kwakho, ephila phakathi kwami, umthetho usuphila, sesiyincwadi ebalwayo. Asiqhubekeni siphakathi kukaKristu, nguye umthetho, incwadi ezabalwa ngumhlaba. Lima sibusise, asinike ukuphikelela silandela uKristu, inkosi isiphathisa sicimezeni isikhuleke. Baba wethu siyabonga ukusinika amathuba okwazi isimilo sakho lomthetho wakho ongcwele. Senzele kahle uma sesifunde kanje, singalibali sikhumbuze olaleleyo lobukeleyo ukubana lindaba ilande mina ukuze siguqulwe sifane lawe, siphilele wena, sikusebenzele ukuze nxa ususiza ngamafa kwezulu usibuthe sonke uIsrayeli namhlanje wakomoya siye ekhaya ngoJesu. Siyabonga, siyakhuleka. Amen. Amen.